Dangholani haroroni Presiden Jokowi PNeng dohot domar kontribusi menangani krisis pangan dohot kemanusiaan di Ukraina. Songon naiboto ngamar bulan-bulan Rusia menyerang militer Ukraina. Jangan lupa subscribe YouTube channel Toba TV dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Akup nina mandohoti ulaon konferensi tingkat tinggi Manang KTT G7 nalau di Hangoluho di hari Senin 27 Juni 2022 waktu setempat di Istana Elman Jerman. Presiden Jokowi PNeng rotu piga-piga negara ima Rusia dohot Ukraina lau mampuan sadamisi. On matiki haroroni Presiden Joko Widodo na idongani inang Iriana Joko Widodo dohot rombonganna nasahat di Munich International Airport Jerman di hari Minggu 26 Juni 2022 hira-hira pukul 10.40 waktu setempat. Adorang songoni Presiden Jokowi marpesawat hurang lobi 10 jom marpesawat Garuda Indonesia markode penerbangan GIA Sada. Taridado diharoroni Presiden dohot inang Iriana di Munich isambut Menteri Urusan Eropa dohot internasional negara bagian Bavaria Melanie Hammel. Duta Besar Republik Indonesia Natu Jerman Arif Hafaz Ugroseno dohot Parsinon Dukna. Jala disi dohot do atase Pertahanan Republik Indonesia Kolonel Budi Wibowo dohot Parsinon Dukna. Dangholani ratusan masyarakat Indonesia na tinggal di Jerman dohot domar lasni roha mamete haroroni Presiden Jokowi. Sapedo di pabolak halaki mendera merah putih jala marsorak Pak Jokowi. Dungi dung sidung KTT G7 di Jerman, Presiden Jokowi PNeng rotu Ukraina dohot Rusia, lau pajupang dohot presidensian dua negarai, lau membuka ruang dialog taringot tuhadameon. Dangholani haroroni Presiden Jokowi PNeng dohot domar kontribusi menangani krisis pangan dohot kemanusiaan di Ukraina. Songon naiboto ngamar bulan-bulan Rusia menyerang militer Ukraina.